Solok na inian, bamalok sir hoti na bedet. Hamotuk fale ho hao, amo Venâncio da Costa Pereira, iha programa Lia Maxoin, Rosa Juita Sira. Iha domingo dané, 14º domingo, tempo comum nian, 5 de julho de 2020, itahakarak medita hamotuk, itahakarak rona hamotuk, reflexão breve com a leitura estolo, nebemaka domingo dané, itarona e a Santa Missa. Primeira leitura, Maihusi, livro profeta Zacarias Nian. Segunda leitura, Maihusi, carta ka surat São Paulo Nian, Bastrana Sira e Roma. Na terceira leitura, Evangelho Horácio, Husi São Mateus Nian. Ponto importante tolo, que não é importante tolo, deve me dar a cara reflete remoto, que não é sentir bem. Primeiro ponto, colia conava, Husi primeira leitura Nian, colia conava, haklaken, hakmatek, no halakon tiha rama fununian, ou halakon tiha kruat fununian. Segundo ponto, foi no informeita, Husi carta São Paulo nian, Bastransi Roma, kata sasan raine nian, sasan mundo nian, label ukunita ema. Espírito Santo, Espírito Cristo nian, mas tem que ukunita ema ni moris. No terceiro ponto, itareus evangelho, foi no informeita, kata itahusu atu itamai hamoto, hanesan mau alin, binfenton, no ita sarnabemak iha terus, iha todang wayoing iha moris nian, italah hamoto ba Cristo. Atu husu nia, foi maita kaman. Também iha nia, ita hetan kaman ba moris nian. Itahus primeiro ponto, kata iha moris, biar ba tusan no toda no eu invita hasoro na kukong invita hasoro ele tem contexto rai Timor ita iha funu helaret iha keras 1975 to ita heta ita ni referendo 99 tamato agora ita merdeka ita independente ita iha na fatin toda nesan trauma funu nian buat kruat nian nesan domini halit ita ema Timor nia atitude ita nia mentalidade precisamente em primeira leitura foi no informeita atu halakon tiha kruat funu nenian, kruat todan funu nenian, atu husik hakmatek manan ita, atu husik kaman manan ita. O insama halakong kruat funu nenian, lihusi ita ni lalaok sira, lihusi ita ni hanoin positivo sira, lihusi ita ni desejo dia sira bamalo. Ita tenki brani, atu cura, ita ni kanek passado sira. Tamba funu lori ita ba destruição, funu lori ita ba mate. Então, primeira leitura convida ita a tu halakon tia rama fununian, a tu halakon tia kruat fununian. Concentra babuat nebemak lori hakmatek. Concentra babuat nebemak bamoris ida nebemak hamutuk diak nenian. Diak ida be for diak be mahototu. Ida nema primeiro ponto, nema Roma convida ita a tu ita reflete. Se tambah seda mita siteros, tambah seda maka ita lahalakon kanik passado nian, trauma passado nian, odio malu passado nian. Ita buka atau halakon dia buat nakukun, buat todan, buat liman ran, buat hanoing at, buat dum malu passado nian, e ato buka buat tidak benar verdade, justiça no liberdade. Segundo ponto, iha carta São Paulo nian Bastrani Sira iha Roma, fano informaita idane, kata buat mundo nenian, sasan mundo nenian, poder mundo nenian. Lá o liudet e buat sana labela ukunita. Espírito Santo, Espírito de Cristo nian, mas tengi ukunita. E tem contexto Timor ni agora ita husu baitanian. Espírito seda, o tipo Espírito seda, mas ukundadau ita. Ita tengi husu Roman Espírito Santo nian ato ita ni zeração, ita nessa inan aman, ita nessa sesedet, ita ni nia zeração, ita ni período moris da nian, ita tengi hanori buat tebe maklos, buat tebe makdiak baitani oansira. Buat belos, ita tem que hanori betani oansira. Buat besala, ita tem que origem quedas. Kata buat barak, ita lah halo tuir. Buat kona ba buat lei, kona ba justiça, ita halo buat sabraut, buat mengurang adet. Ita tem que hanori betani oansira. Katak ne sala, ne la los. Wahira ita lah banati tuir lei, wahira ita lah banati tuir ukumfuan diak sira, ben em Roma hanorin ma ita, be ita lasi katuri, ita ne mori sociedade nian, ita tem que cumpre. Se ita la cumpre, ita contra, ita tem que hanori ita ne oansira. Buat ne la los, buat ne at. At, ita dihan at. Lalos, ita dihan lalos. Ita nema, segunda leitura, convida ita a tu concentra. Label husik buat sasan mundo neniane, manan fal ita. Label husik prazer, gosto mundo niane, ukun fal ita nia fuan. Terceiro ponto, Jesus fahanueng ita. Katak ba Jesus de mag ita berhetan fila fali kaman, ita berhetan fali iluminação, ita berhetan fali kibid, ita berhetan fali liberdade. Ita mawalin do sira. Domingo dane, ita berdihan katak, domingo ida convida ita atau buka haluhan buat todan, buat trauma, buat kanek passado nian, atau lokean atau ser curado, atau nune ita ni nia todan passado ni husik ba passado, ita buka
atu constrói halo buat phone e buat phone tem halo na fatin ho domin Cristo nian. Ha convida imi hotu mangalim bifeton sira. Solo que de Cristo haraik maita iha nini ressurreição, solo que de neme tem que morrer celerit. Ita husu, atu ita morrer sama católico, sai ema aleluia, no ema amen. Atu haklakan heladet, hanai hahi heladet na imaroma, haklakan helet hak mate. Isai amen kataksa, ita fiar duni, buat serebe mek ita rona, buat serebe mek ita simu, buat serebe mek ita hatene. How desejo bem mi hotu, solo domingo nian ida. Domingo 14º tempo comum nian. Ba imi hotu, bênção na união tumba imi. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.